na hilo ndilo kweli. Kwa maana Biblia inasema katika 17:17, uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. 17:17 kitabu ni cha Yohana. Sasa inasema hivi, ndugu yako akipotelea inasema hivi, ikiwa mtu wa kwenu amepotelea mbali na kweli. Kupotelea mbali na kweli ni kufanya yasiyo ndani ya maandiko. Yaani amepotelea mbali na kweli, amepotoka. Imani yake amekosa kumpelekea Mungu muumba wa mbingu na nchi. Hamuabudu Mungu wa mbingu na nchi. Yamepotelea kwa kweli, ameingia katika utatu. Huyo amepotelea na kweli. Kitu nyingine, amekuwa mwasherati. Akiwa mwasherati ni kumaanisha huyo mtu amepotelea mbali na kweli. Ndio maana hili swali nataka niulize. Kwa maana wakati mwingine katika ubinadamu inakuanga ni ngumu sana. Lakini kwa mfano niulize, mke wako au mume wako akifanya uasherati na ni mume wako au ni mke wako, je, utamsamehe? Utamsamehe? Wengi watasema haiwezekani na siwezi msamehe. Na kwa kweli katika ubinadamu unaona kwa kweli haifai asamehewe. Lakini Biblia ikisema ametoka mbali na kweli, huyo amekuwa mwasherati, ametoka mbali na kweli. Na mke wako amefanya uasherati nje ya ndoa, nawe umejua, umekosa kumsamehe. Sasa wewe utachukua jukumu ya kujifanya wewe ndiye kweli, kwa sababu kweli ndiyo imesema ya kwamba usifanye uasherati, usizini. Kweli